Бөлімде аяқталған белдесудің жеңімпазы Таймураз Салқазанов, Словакия. Цеглемне Шамсуддин Иборов, Таджикстан, Бекболат Мырзаназар Оло, Қырғызстан, 61 келі салмақ дәрежесі. Matt B, the winner in red for Slovakia, Tymurаз Salkanov. Matt B, freestyle 65, in red for Kazakhstan, Rifat Taibotalo. And his opponent in blue, representing Kazakhstan, Awes Setbayev. Бөлімне 65 келі салмақ дәрежесі еркін күрес. Рифат Сайбаталов, Қазақстан, Ауес Сейтбаев, Қазақстан. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфонду жаңыртууга кез келдиби? Же чоң гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна же Infinix смартфонун сатып аласың, же 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде 1000 сом кэшбэкке ээ бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Blue.
Challenge decision on mat B. First attack by blue, 2 blue, and then blue open hand, 2 red. 2 blue, 2 red. Challenge 1. Challenge decision on mat A. Takedown and control inside time, 2 red. Challenge 1. Yes. Mat A, the winner in red for Uzbekistan, Abbos Rahmonov. Abbos Rahmonov Agrimde bellashuvining jengimpazi. Mat C, the winner in blue for Kyrgyzstan, Bekbolov.